Assam Rifles na Imphal More Lambis de Lakpo Biyamda Maram Chada na Otnebagi Tapagaya Chatabagi Wakat Kaya Liring Cherakasirang Sisu BSF ki Assistant Commandant mahak loinabi amagasu Technopol District ki Sita Lamkhai de Leba Kunsuwa Assam Rifles ki personnel sing na phubada Siza Hospital Imphal da laikatnakhare Thaudok asibu Manipur ma de India lengak na atu madamda khut thingzindu na action lokhatrabadi miyam galodi na akan bakhongjang sing changsilagani haina Kuki Students Organization Technopol District ki Maikai Section Wat Hamlakle, Taudogadu, Nasi Numit Yungba Pung Parurum Tawa Madam the Tokibani Haide, Taudogasi Matang the Fangba Pau Matung Inna, Assam Rifles na Phubada So Club BSF Assistant Commandant Ado, Jammu Amadi Kashmir the posting Tabane, Makoi Ani Nasi Mode da Imung Munungi Bio Singalod in the Lakibane, Makoi Nisetalam Kaigi, Assam Rifle check poster Gari check. Taubagi Kamna Bakonabada, Assistant Commandant Aduna Taurak Patata Safari Aduna, Electric Pole Mata Katang Tinki Aduga, Gari Adusu Kamna Bakonabada Karasoke, Taudok Adigi Wahaudagi, Assam Rifles Personnel Sing Aduga, Assistant Commandant Giloinabi Aduga, Hanamara Yetnapada, Assam Rifle Kinu Pacify, Nek Suvadar Tomarna, Assistant Commandant Adu Giloinabi Aduda Kut Tharu Habitagi, Mahaki Mapureba Assistant Commandant Yaushilakuna, Unkatna Badu Chauko. Chauthorapudagi, Ahenba Assam Rifles ki personnel, Tara Nitui Muk Changsilakun, Assistant Commandant at the Furaki Haide, Assam Rifle na Phubada Shoklaba Assistant Commandant of the Mahaki Loinabi Ado, Technopol PA Seda First Aid Pirabamatunda, Siza Hospital da Laikatnakhare Haide, Loinana, Taudogasaki Matanga, Technopol Police Station Nasu case FIR Amasu Lokatuna, Tigat Pahokre, Nakanamarumda, Imphal Moreda Assam Rifle na, Micham Miam Pungahak Lighten Awaba Pibagi Tapakasi, Laklipa Christmas Pawiki Manung the Lep Trabadi, Kongjang Kaya Changsilagani Haina, Kuki Students Organization Technopol Secretary Daniel Martin Nalingakta Jackson Watham Lakle. Hiramasi Kamari Lenina, Ngasi Technopol, the Pangtokpa Paumi Singa Unababada, Daniel na Makata Raduna, More Lambida Assam Rifles na Micha Miyang Bumaram Chadan Awaba Pibagi Tabak Asi Toyman Kray, Assam Rifles na Lambi is the Lakpa Miyang Bumaram Chadan na Ting Badagi, Ambulance the Lakpa Anaba Fawba Siki Balakray, Masiki Matagta, IPS Nupi Officer Fawba Otne Kibagi Taudoki Warushin Fawba, Loidringaida, Ngasisu BSF Officer, Manipura Suti Toklapa Kuitripa Amabusu Mahaki Loinabi Oibi Amagi Mamang Maktada, Miyam Mangda Tamtina Fu Chaibaki Tabak Chatarak Pasi, Case or Technopol District Yaning De Maramasina, Taudok Asida Lengak Nasu Akan Mabiding Changduna, Lambi Sada Assam Rifle na, Chatokasin Tauriba Taudok Asi Lepatlu, Karigumba Lakliba Christmas Fawbuda, Lambi Sada Assam Rifle na, Chathariba Kahin Batabak Singasi Lep Trabadi, Loop Asina Miyam Galudina Kongjang Kaya Changsalagani Haiki. Sigumba Taudoksi, Koitenapur, especially More, Imphal More Lambi, the Tokpasi, Ahan Basunate, Shumba Sipai officer Mother Tokpa, Taudoksi, Masunite, Adobu, Sipai, Koina Sipai officer on the Sumana Togo, Mamadi civil on the Kiam Toregi Habisi, Mayama Sukam Bigani, Akosi Kang Lapane, Prozamayam say, Aduga check posts. Pungipan tari thokpa yade changba yade amang lere pung taruk thadri phau yu ki pung taruk phau dasu thoksu thokhande changsu changhande adunina Technopol district ta leiba more lambi palel de git more phau da leiba praja sing se am waraba haibe se khoi se hanasu sitada 2021 da sitada anaba manum dang da pubo ganda check moina get things in bagi check post da si hore adu matang dasu akoi honorable CM dasu akoi KSO ga CSO Technopol digi chalaga unaruraga akoi gi grievances su apprise to ram kravani hojik phau kari su action lokhot pa lai